An Ginoo madaiyo. Pagbahasa tikangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Mateo. May hadto usa ka tawo nga dinaop kan Hesus. Nagpakyan na hiya, magturot do, ano ang maupay nga butang nga kinahanglan ko buhaton, base maangkon ko ang kinabuhi nga dayon. Binaton ni Hesus. Kay ano nga napakyan ka man kung ano ay maupay. Ang Diyos la ang maupay. Tumana ang mga sugo. Kung buot ka, makasulod ang kinabuhi. Ano nga mga sugo? Nagpakyan na hiya. Nagbato ni Jesus. Diri ka magpatay, diri ka manlibog, diri ka mangawat, diri ka magbuwa, tahura an amay, og eroy nimo, ngan higugmaa an imo igkasitawo, sugad ha imo ngahaw. Binaton an batanon. Gintuman ko na ini nga tanan, nga mga sugo, ano paman an akon sadang buhaton. Nagsiring ha iya hi Jesus. Kung karuyag mo, mahingpit, kadto na, ngan ipamaligya an nga tanan nga imo mga butang, ngan ihatag an kwarta, ha mga kablas, ngan maangkon mo in mga manggad halangit, ngan kahuman balik, ngan sunod haakon. An pakabatihin ni han batanon, linakat niya nga mabidoon, kay Rico iya. An Ebanghelyo han aton Ginoo. Salamat ka, Kristo.